Yambererie ta kiroto ajanturene ya kirogine kathetune ka Mumeru na Nandi ne kurete na gutuika kajukena urito bonene nthigurune. Wero TV iria ekinyagia mwago jwayo kiri nthiguru 13 Nandi ni aramitie mathagu kinyankuruki. Narua turi kungwira ngwataniro ya Azam Media. Ngwataniro eje njeru Nandi ni kwaramia mathagu jetu na gukinya kajuka Mumeru nthigurune mwanya na gukurukira mitandao yetu ya Facebook, YouTube, TikTok. Nthiguru yonthe igakinyirwa ni mwago jwa Mumeru. Ni ntumwa eriko ya kuma Meru wenda ekinya nthigurune yonthe. Haraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578. Ni ntumwa eriko ya kuma Meru wenda ekinya nthigurune yonthe. Ita namba na kwaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS iria itina marikinya no jariko 23578 na nkethirwa nkithoma ntumiri yaku. Amona nteto iria nkureterete ni Yaria tukudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Eje ni Wero TV. Wero TV kuthithia ndogona Azam TV aria Nandi tukagwatikana kiri nthiguru 6 cia Afrika gukurukira channel 342. Ana bare gwekirwa mpene nyuma ya kugwatikana bakamatete bangi ya mung'ana jwa ngiri 800 baikite maua. Nthaka cia Kangaroo Boys kumaruka chukuru bageteta ni murito wa form 4 kugurarua ni mwarimu. Antu 40 kiguchiandikithia kujukia kura gicigone gia South Imenti. Mwonaniri to mathithio ni Purity Richard na ningeto Maureen Kinyana nteto chieto chiriambiria thaiji. Turi na gikeno gikinene gukumenyithia ati Wero TV Nandi ukomba kugwata ibindi biayo biria wendete muno gukurukira Azam TV iria iri nthigurune 6 cia Afrika tachio Uganda, Rwanda, Malawi, Kenya, Tanzania na kinya Zimbabwe. Bobo ezete gukurukira witikaniria gatigati ka murungamiri wa Wero TV niwe John Marete na mwerekeria wa Azam TV nthigurune ya Kenya niwe Ravi Kumar. Nandi ukomba kugwata Wero TV gukurukira channel 342 na ni ukurombwa kwirigira njiunga cia Wero TV bagwatanirite na Azam akuwe nagwe kenda guguchemithia mwago jwa ngwataniro eje nendhuranirite riboti eje. Eje ni Wero TV. Aha, Wero TV tutekinyire ruongo. Twina nkero inyinge twekumenyithia ogwe mutegeri ati Wero TV Nandi no umigwate ndene Azam TV kiri nthiguru 6. Bone nyuma ya witikaniria gatigati kamwene Wero TV niwe John Mutuma Marete na mwerekeria munene wa Azam TV Kenya niwe Ravi Kumar. Akiaria Kumar na ugete ni kumba na kebone untu Nandi kinyabo bakomba gukinyira ntere mwanya gukurukira Wero TV. Officially we launched Wero TV on a platform on 3rd of October which is available across all our packages, Azam Lite, Azam Plus and Azam Play. Onboarding Wero TV gives us an added advantage to cover the Northeast region, especially very popular in that segment. And that is the feedback that has come through from our analysis that we did on the ground. Together, we would like to drive the awareness, especially Azam having the local football rights, all the international football leagues that are available on a platform. We can do cross advertisement. So most of the customers subscribing to Wero TV also gets
to view that they can now buy the Azam full kit at 3,500 and decode only at 2,000 shillings. And the packages, which are very affordable with great content. So it's a great value, and we are really happy to have Veru TV on our platform. Nawe Mutuma Marete akiongera Azam TV nande igatirira Weru TV kuongera ategeri bayo. We are excited and delighted to having joined Azam platform, and for us as a vernacular station, we are looking at how we can expand our viewership beyond our territories. We are looking forward to creating awareness of the packages that are available, so that we encourage our viewers to purchase the Azam decoders for the purposes of enjoying programming that is in the package. Nkurukini ainyeretie gukura kwa Weru TV na kinyawitaniria bwangu genande katigati ka Azam na Weru TV. We are an innovative vernacular station. We look at how we can interact with our audiences on radio, on TV, because we have a radio, Weru FM, a TV, digital platforms, and as well on ground, where we do road shows and stuff like that, to just mingle with our viewers and listeners for the purposes of creating the intimate relationship that we have. So for us, Lily, we can only say thank you for giving us an opportunity to be in your platform, and we guarantee that we will work together and make Meru a little bit more visible in the international world. Mutegeri nande no tugwatekere Azam TV channel 342 wete nambere gukenera mibango yeto na nteto chaoma na gwitikika. Maureen Kinya, Weru TV. Kumania na bon tukuyana rwaturi kuria ni ntumwa eriko ya kuma Meru wenda ekinyanthi gurune yonthe ni ntumwa eriko ya kuma Meru wenda ekinyanthi gurune yonthe araniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinyakiri mitandao yetu ya ukinyaniria. Anabaire ba are umwe uwa miaka 17 na ungi wa 19 ni bekiri mpene bakiringithanwa na ukamati bobangi ya mungana jwangiri magana janana. Anababa barerekana bo karingarine ya matatu ere ikumete Nairobi etete maoa ikarire nerekeri kirore ne county commissioner Jacob Ouma ure ugete kuri na wongere kubwa biashara ya ndawa chia kurebia county ya Meru. Muturu Murioki katumenyithio. County Commissioner Meru Jacob Ouma bakwathirite na Commissioner Borisi na mnene wa nthigiri ndene county Meru ibombete kugweta bangi ira bakuga na mungana jwangiri magana janana, na tuliamua ya kwamba tunataka kudhibitishia wananchi ya kwamba tuko kazini na tuko ange. Na leo kama mnavyoona hapa, hii bangi ilikuwa inasafirishwa na Maua Shark Company Limited matatu ambayo ilikuwa na abiria 10. Huu ni mzigo wa abiria mmoja. Naona kwamba tuko na vifurushi kama 25 ya bangi ambayo kila moja ni kilo 3. Hiyo ni kilo 75. Bei ya mtaani inaweza kufika shilingi 1750 1800. Araba ugite bakwatite bangeji ile kumite muchini Nairobi ikamatina na baire bari umome yake 17 unge 19 ngare na Maua Shark ile kumite Nairobi etete mawa ambayo ilikuwa inasafirishwa na watoto wa kike wasichana, mmoja umri wa miaka 17 na mwingine karibu 19. Hivi ni kumaanisha kwamba walanguzi wanatumia mbinu zote zile kutaka kujificha. Kiangalia mzigo kama huu utafikiria ni ya msafiri mwema, mwananchi mwema, mwananchi mtulivu, kumbe ni njia moja ya kulangua miadarati. Siku hizi wanatumia wasichana wadogo, wale wanaaminika kwamba ni wanafunzi. Kama vile shule zinafunga, msichana wote kama hii lika tumeshika akiwa anapepa hizi bags za shule, kila mtu anaona kama ni wanafunzi ya shule. But tulikuwa na information hii kitu mahali imetoka, ile imepakiwa ni bag. And you can see the way our children are being spoiled by these bad people. And we will not stop. We will carry on with our normal duties of getting these substances and whatever drugs that are there, which are spoiling the community.
bakiuga manthu jagi wendi ndawa cia kugitia ajendene kaunti ya Meru ibwite na mbere bikiongereka bakiuga bara bakuthithia uju njare thirikari iketho kibakinyira. Okay, first of all, these vehicles are not stopped. They are express from Nairobi. They move express from Nairobi to Maua. So the destination was supposed to be taken to Maua. That is where I think the market is. And we expect maybe it came from outside country. It was received from Nairobi. I don't know how it went to Nairobi, but the good work of our detectives and their professionalism has led for the officers to intercept. Tangu juzi sisi tumeapa ya kwamba tutahakikisha ya kwamba mapombe ambayo yanaingia hapa ambayo ndio yanatumika kutengeneza hii tupombe mnaita tubondi, bangi na mihadarati mingine yote ambayo inaingia hapa, tutafanya juu chini kuhakikisha ya kwamba hawa wananaswa. Na huu ni mwanzo tu, ndio mkoko wa alika maua huu ni mwanzo. Maafisa ambao wamekaa hapa kwa muda mrefu kiasi ya kwamba sasa wanashiriki biashara hizi za danguloni, sisi hatukai na wao hapa. Wataondoka wakafanya dangulo zao kwao kwa sababu hatuwezi kuishi nao hapa. Na tukasema ya kwamba tutaweka juhudi na mbinu zote kuhakikisha ya kwamba tunapambana na hali. Muthuri Muriuki, World TV, Mutiri wa Kangangi. Nikukujeri gasagasa taunine ya Embu nyuma ya ritwa gwita mugomo chukurune ya nthaka ya Kangaroo Boys utukubwa gukira narua. Aritwa baba baririkana kuthurua ni mwarimu kwithirwa akiura mwanka kuguraria buthuku muritwa wa form 4 egeria ria akari bachukuru eu na kinya mabisa baborithi gucokaniria thiri ni kuremete. Aritwa bakiuma ruka chukuru eu na guchieta no mwanka kioto kia umwe wao kioneke. Rita Mwaniki gatumenyithie. Thagathagane yumira sukuru wa Kangaroo Boys utuko wa kuramukira umuthi baria maumire sukuru maguru na gwikuruka nginyagia tauni ya Embu thaa mugwanja cia utuko. Arutwa aya marauga ati omwe wao wa kirathi gia form 4 araribirwo ni mwarimu nginyagia kugirika na undu uria marurunganite ni undu waguo. Arutwa aya ni mararutire thagathaka ino na mathukangia indo cia mwegana utesekene baria matarendaga kwigwa mundu waguo nthe nginyagia thigari aria maraukite kumava ugiteri. Kulingana na usipindi wa Embu West niwe Vincent Kitili, arutwa aya ni maracokire mauma sukuru mathaa mugwanja cia utuko mekuruka nginyagia police station ya Embu na mavura rivoti ya kumirua kwa murutwa uyu. Arutwa aya ni maracokire maumagarua nginya kivaro kia Moi Stadium tauni ya Embu kuria maraverwo ugiteri ni thigari mama makuo nginyagia kiroko kia umuthi. Aciari aria maregwite iguru ya thagathaka ino ni maraukire kuthie sukuru ino kiroko tene kuona uria ciana ciao irere. Tugitangaza rivoti ino mwarimu munene wa sukuru ino wa vamwe na utongoria wa kithomo thiini wa kaunti matiravecanite mugambo wao kwiyandikia movoro makiugaga ati kumaramba gwika uthuthuria wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbite Rita Mwaniki wa Musiri. Kwa miaka 5 nande aturi ba barabara ya kuma Modern 2 gweta auke mwanka kizi ntere cha Igembe South ni bethirite bakirandura thirikari mbecha cia thara iria batonyire nyuma ya utonga bwao kwenyangwa kagita kawagirithia bwa barabara iji ni borotete mubunge John Paul Mwirigi bakiuga ni bagwatete umenyo ati mbecha iji ciao ni ciarekererwe ni rwangi rwa kigina thirikari nenene ende bati kumenya niki ni untu mbecha iji itibakinyirite. Dennis Mugendi ni abathikirite na gututumira riboti iji. Loi nikankwera mwechimi wa atirei muntu ginya unaroe na cio line ara umite amenye batu oba no tutu amwendere akari ora akari noe na atuende wora tokari atomena olele no tutu tena mbia yawe na ere mundozi na wetaniria ginya president amberi otomena batanogana bariuga batinoga igwitia thirikari akiao gukurukira mubunge John Paul Mwirigi akia intobiao bire byenyangirwe kiri uthondeki bo barabara ya Modern 2 gwita auki na kumira kiji akibethiritwe bagitagia nkuruki ya miaka 5 nandri na barabara ya ambirie 2019 na barabara eje ni ethitherie uharibifu mingi ni ethokangira into bibingi ni twariere na barabara ebwethwa up to date
barabara ina miaka 8 to ginya miaka 7. Thirikari ne buthe supplementary budget na kwa hapo kipindi kia mbere mbesa yotengwa 1.something billion na kwa abwa aheshimiwa barabara na haraka na bakumba kuthiatira antubo kuma bautu kuba banje Kibwezi na je Coast Nara kwena bari na ome muno bareta na roro ki budget ira ari mbere antubo bari wambia batu cia tukirwa na tuici cia rais mbere imo icerirwe lakini kwa bwere John Paul akumama kirasi we John Paul wotukuririra we ya mucemanio ni antubo cio twekuwa tukathithia tukandamana twita kwa DC we kwa ya mucemanio ni antubo cio no turungamirie uratwira ari utikwandamana mbeatetie nubo kariwa tuwetera twikuria atire John Paul ewe kiao na batwire ile atwe ya we ya round we turomba kura kaweterete we ya renge twe yo turomba kura we ya kwangania batwe lakini rero bieto te kuibwa amwe ibakwire bagiswaga akiji na bare batigi no bakwangaika ikomiona wirigiro bwao buri ntukwimwe murungu agasokia maromba jao batwe tafadhali mwazimiwa itwetegeriria na kuringana na esima ria kure nene na togwa tukwatika no tuira utemantu yetu yakathuka so mwazimiwa mwankadai itwemberi ana imusie batwire kwina loans twarumite cia mayan ruria mayani ira twari nayo na yakurirwe mwankadai utio tromi ngari cia banks yo tuthai bonus yito na tika kwithio tugetha thai ikatwitite kwanda moringi no thibio tugethia ati mwankadai katugeo tasua bila twina bio na tika kwithio twina bio kinyana bongwa ibarekere wita cukuru so mwezimiwa tuibiro kiao ututumira twinto twetu ututumira twinto twetu tafadhali tukare yeka tupwanena na babangi. Dennis Mugendi, Weru TV, wandini akego yantobochio, Gembe South, County ya Meru. Kiri rwarere turantuku ya narua turi kuria ni ntumwa iri kumiro wenda ekinyira nthiguru yonthe ni ntumwa iri kumiro wenda ekinyira nthiguru ne inge na ngitegera kiri SMS ciaku ira withirite ugitutumira kagitene kaka kwiwo kuga hai Weru ningependa kuwatangazia watazamaji wetu wapya wa Azam ya kwamba Meru County ndio wakuzaji wakuu wa miraa ojo Richard Kobia kungo kuga antumeri eria mpenda ekinya kunthe nthiguru nene urimi bwaka wa Meru buria bwithirite bukigaruka na kinya kungwanithania na wenji bwa thahabu ni untu bwa kubwa kwa maguri jakawa ojo ni Joshua kuma Makutano eta nambere kwithiro kiaraniria na bautwe gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na nkethirwa nkithoma ntumwa ciaku mwanya ende kagitene gaka ugeta kuraja na tugachokera na rugono rwegie uria mwankira kagitene gaka antu 40 ni akaunti ya Meru ni bobethiritwe bagitiandikithia kiri kuringa kura kana kiri kujukia kura ugeta kuraja nchokerete na Nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru
ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya uni ntenywa kwika mochama yuto matukangite ngachirewa. Mama, kwanywa chai babera mbwembe. Karibu. Neria ribire urugete chai na leo. Mama, eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha. Turugiro dai. Lisha? Orai. Ndabu. Ndakaria ka. Kinya gono kwenda. Niyo ka. Ni tamu. Chai kwa kodongi mpongela kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi yenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa Kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda
yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. St. Teresa Mission Hospital Kerwa ni kugwatoge ni kiricharetu wa kilomita 14 irane kurwa na murimo jo kansa Jumamosi tariki 18 mweri jo 10 mwaka jojo aretu kambire shibitari ya Kerwa mwanka kianine ga Kinoru Stadium the mona nusu shero kere gwatanira na tuwe twetanie twe amwe kenda turinganje kiaje ba kansa twitane mantu mwanya jegie kansa na kuongera kadhalika gogetura screening ya murimo jojo na kinya kugwatira aje ba murimo jojo na njairia iringekete nimba jo sha kansa kianine ga Kinoru kukethirwa na tournament ya football na mantu jangi kathomba kugwata mbaru mutaratara jojo gura t-shirt na ngiri emwe mwaburi na ngiri na magana 5 kana nkobia na shiringi ngiri kana utume othe bwaku kerepe bill number 303030 account 3366# guko negote ya barato endete na weregero kire barato kuroira nonto bonto nkoro kiringa thimo number 0727811041 kana 0703726321. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Ooh, what's it? Iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Yes sir. Kumenyiria ate go weturonkale ona ndese. Mbie mwende. Baro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwingima. Ya Lea Premium na chapati china muruiko meruka chiongwa. Cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria njai hakuna njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Ngokugwata ogeni oringi kirinte to chietu cheruthe mwengi chokera na chionkuruki akarintere chia kiengo ni bethirite na kagita gako nyuma ya kambuni ya mainya neo KPLC kugitanga stima nteriu bakiuga itigwatithanitwe na njira iria ibatere baugite tagaria rire niriringithitie bonene na kinya kurungamia biashara iria chiethirite ire kaumuka mugate jwao ntuko baugite ni bakugwata mbaru MCA bao kuthithia maandamano jatarara jonekete kethira KPLC itichokia stima iji. Marion Karugi na ripoti iji. Tabo kwenda burendana babo theri ndekenda otu tamukana batu Kenya Power nere kane batwe nonto Kenya Power ne thirikari ina anto murume akuona pawe weta kugwitia mutene orwa itanga stima cia community ende ugagwithira gutina nafasi ya kwandikana ki thirikari ni tugorwe ni investors baraba created job opportunities kiri ayuthi betu KPLC echokie meters muno kiri company yonto devmo bachokie transformers kire mbwa wira chionde bane akariba kiengu na ntere inge ciembe na baturite na muthuro kumeneria rwangiro kinyanithia bwa mainya Kenya Power no ntubwa kwithro baitangirite akaristima biashara cio ya kwama biashara irari utedio bunene kinya kuandika nduke mbithi kuma Kenya Power ikuita stima bijana bembe ni batete ngwe baraba saluni anto bara bainyozi na ngwe mbali na muno bakery yetwa Devmo bakery irera andikite bijana beto 70 ndene
anto babonda bonda baromba ku supply meate na kinya suppliers around anto manathatu barandiki ni company yi weto gethira nture ne mweguru nyawe na kanyumba kamwe na goithirwa stima akira wa mitere nio ithoma Kisumu kana gathoma Omabe na ingi antu ba Kenya Power no babu ya bwegira mita iyi ina ningi wamba buguma ringi no te antu bangi ote company ngi twinio yo twegira stima ruto itokuria na njira gitio tukwa no tunuwire wasiri wa munene okura rugamirite mantu wa stima ora mwera nari tengweu na ara kuritoka yukia tueu itokwira bwethio ntobo obwethie boya no ndo mbogwethia akawara tena muromo no mantu ate athithika baani bamwe babara bati hasarene nyuma ya kuinga biashara sio no ntuba wa stima mono kwa arandiki kengo meake tandato ari accountanti kwa ndefmo Bekari. Ndaruta ngwe salon lakini thai twirethia mucio te ngwe cia kurita. Ekawa shindaruta yo ngwe kuma stima cia wito thai o twithambi nyana njara mno. Kiumia kithru MCs Bayembe ni bakinyire mwako business ya Kenya Power maua na kweana kiumia kimwe transformer na mita iraba yukitie bethro bayosokia kethira tiu batongerie maandamano na ntuko ya ruyu nireo ntuko iwi kuthira akaribaba kiwa kethira stime witithro yosokwa bakawatanira na MCs kuandamana. Ntuko mwanja ithira ruyu Tuesday dialogue gotegete thako bwethwa ruyu ni officers ba Kenya Power na kari kana bachoke transformers na meters turuma Igembe North tusemanirie Igembe Central tute mwanka obisines ya Kenya Power tusemanie na MCS beto nikenda to demand justice na munene uwe mawa o Kenya Power uwe mawa na menye bombere batu kinya twenyume MCA beto na tukaandamana moja kwa moja. Kiripotera Weru TV Kumembe Bito Marion Karugi wa Naftali. Uria urungamirite IBC gicigone kia Imenti South niwe Hanson Mugo ni aithurite ati Mwankira Nandi ni antu 40 baciumirite guciandikithia jaringi kura ariuga kirebo ni nthuki mbithi baria bari na gatigati ka miaka 19 mwanka 26 akiromba antu gutiga gwetera mwanka ntuku ya muthia kenda guciandikithia no ritie baria bateta kujukia ibande biao kuthithio ukenda batigati gwempione kagita agakinyaga kujukia kura na aranirite na mwandiki wetu wa Nteto Mutugikare nawe atutumira riboti iji. Namba ya balaba gociandikithia taringi kura no enini kiremongo jwa Kenya untubura kinya bukojeria ya South Imenti ale antu bakweja bakai na kuma nkiama ya MBC yamberirie kuandikithia kura biumia biere bithiri South Imenti yandikithia antu 45 baraba ingi bao ni mbewe mbithe na tukiaria na Raula ni Ason Mugo augite bari na moto jwa gipindi kiambere kwithira bandikithia ringi kura babero ngiri 348. So for last week Friday, first week, the total registered voters were 45, which is far below the expected number. We hope that this number is going to increase as we reach out to the voters who on the Gen Z particularly who have attained the age of majority. Bwana Mugo na ugite nkiama ya MBC tirambiria kuandikithia kura maturene mubango juro ugite jomba kuambiria mwaka yujo kithira kana mwambiro jo mwaka twitite are ugite thaiji bare andikithia kyo bisine chao cha gicigo mbunge. We are not currently moving to the fields, but though that one is going to come later, we have decided as a policy that we are only doing it as we are treating it, of course, as continuous voter registration, which is basically the office. The one that normally we go to the field is called enhanced voter registration, which will come later, possibly in the year or early next year. Mubiene Mugo na ugite anto bateko yo kibande byo biria kugabironda nirete obisine chibande na kibodi ona bajo kyane batigere bagoshande kibya taringi kura. We have quite a number of IDs that are lying in the register of persons where the IDs are being issued. We also urge the
people or the owners of the IDs to come forth and collect them and register with the IBC. Keripotera tetoshe weru reakwari etwane motuge kare. Spika wa mbunge ya kaunti ya Meru ni Wayu Bundi ni akenerete afani untu wa kurungamia wendia bwa mabukando ome ya nthiguru mwankandiria gukethirwa na maketha za kung'ana bobone kenda kurigiria wendia bwa mbukando itikuri untu bura bombekia kuangaratania thoko. Spika Nkuruki ni akenerete urimi bwa kaowa akiuga ni kwithirite no maugaruruku akiuga ari na wirigiro thirikari igeta na mbere kurikithia mawatho ja gitumi kuthegeia urimi bubukinya Nkuruki. Spika wa Meru ni Wayu Bundi augite mutojo thirikari gutigira tiba kuinga kwenda mbokando gwita kaome nitega rirega nontu biatuma antu bara bakanda kwenda mbokando itikuri betho bakirigirwa bategeje kuthukia thoko kagita karia mbokando iningi ketho ciekura na gitumi kia betho bakirigiria thoko eu itikethirwa ikendereaga barabendi ya mbokando ndene nthiguru ciome nontu mbokando ni nkai demand ya mbokando iriguru muno beta bagaketha mbokando itikuri beta bakenderia antu barabari ya mbokando ndene nthiguru ciome barikia kwendia mbokando iria nontu itikuri cieta ikigunda ikagunde gikunjara ne gunde gikunjara na tibatio kunjara then nayo mbokando eu kwatuika ni tuthukirie thoko yetu ya kimera gietu gia Kenya kou uba kuthithia kugeria kurigiria thoko iu itikendere kuma gitari mwanka murju ethatu nuko batu gukari nontu mbokando ya tukambiria kwendia kuma murju ethatu then ikethirwe mbokando ire kuri na mbokando ire karia thoko market yetu kenda market yetu itikathuke ome indi amna bubu Wayu Bundi akerera mantu akawa akiwa mbere kimera kiu kikawa kithwa wothobokindia kawa kukurukira mitandao bukethwa bukiujura untura bukamurimi kanyaga kega kondia kawa kaunya na mbica ciri iguru tayari ngwitikia tukiuga twaketha kawaka kakatweke karaite kemiundene twita kigwa ketha tuketha twina sheria enjeru iria igwetu na gichungu tumeta online trading kana online auction that muntu ari America kana Britain kana South Africa nombe kugura kawa ndene Kenya na atiaja then akaibia arrangement urakaona kawega kagitate kakombo kinya ndiguru iria akiuria mikagita kaka petha bakiugira kawa kao tikenda gutigira ti utinginya biratonya birabitoko ya kawa kawa riatuga ikarumine nungu kawa karumairo nungu mbere iraori komoka kana iraori athirio komoka oreo na ndiri ni gita muhimu sana ya kuringa kawa na ndawa ya kurigiria nungu ili tonya kawa ni karuma nungu ikaruma kawa ikenda tumba gucie berio kawa getu tukeyo ketha mweri jwena jwetano jwetantatu gatiketha karumi nungu Muthuri Muriuki Uru TV mutiriro kangangi Akari Banjuru tagicigo kia Bore ni bameneretie bonene mubunge wao niwe Mugambiri Ndikiri bakimuorota ni untu bwa kurumira rwimbo rwa tutam na kuringira ndebe Rais Ruto antu aguchwira ntaira mathina jaria zethirite za kibainya ni bakweza na ngerekana na barabara bakiwete gwitikirika wagagia bwa ukaria no kabuta barikitie na kinya kuri na nja itigiri nyuma itigwatithaniritwe stima mwankera na Ruatu Kaki Mutegi ni agutumenyithia Toro thita mwende ndigiri ei atothiretie atare ndigiri kare tothie tumwa tutam utoto tona kare ndigiri gutikio puru no ntunya nyeto amuru amoko batemugwa no ndigiri na ndi yakoni yakwa nkuigwa puru nkorone especially ntikwariria jongi Enwimi aria Karibanjuru tera yoyorite muthuro na maruru na tungyo bathurite mujumbe wa Bore Mugambire Ndikiri uraba kugabo bakonoge kuina thina cio itakona guciambukiria akariba baiba wetete kinyamara kia wagibwa maendeleo guntuko kwaraba kugakagita gantu gukara muinduni kathirire ndebo bona stima ngachiti nigitumi batikona kubekira stima bunge na bubo urabo bainyete nkori gutwika mona kwithirwa stima kinyamara kwaona chonjera cio yorite maiga mitaro miguru nkinya wa gukurukia
bakira ithina ntheria mona kwithirwa bathurire MP. Mwasimi wa wetu ndigiri tondu tike tuonaga kirwe no tiga tuthia stima gotecio tulekaria njoto tuteringa kura ana betu basukuru batomba kwagara mutaro yo maiga jaje eku kwetera kura nentije bakeja atia tutomba gwekinyinyo cina magingi na jonga ja kuna miranjire ne dai kuna thina chuna changamoto nyingi kunjere kingi na kungo thina thinere skuru ne nene no ntuiria tukugura tugikagia skuru ana beto bena thine kuria ira mitaro ruji yani ote kuka especially wategera ntu jara uranjira ngari tigitania andi kinya gintu gikeja na ngari no njira ugekirwa awite kuruka kuina kagari gaku kumira kuithina bikibiki iji ithina gwita mwacimi wa rendikiri gatumana kinya ria twina mando na tutamona nya wenga rendikiri ejira atwania stima akikajirene ya uma mature ne otestima chieku na rende akariba baba kugabatiro mba stima na barabara kaire no ntukura chio ichi kauga kagita gakithurano gakinya batoka kweba tutithithwo no they tukauga one time na tutagaruka na tubenduka tutekuga tabadhari atokwa tuthithirwe tunenkero ntobieto ngiaragia yakwa ninkuona nyakoringa kura gutena nyeto mini tukarenjestera mwago yuiku ninga bambe batutetherie tuone ora bagutwitithia na mbere andike mkuga kukombika buru batuika nau kuromba kura kina tuterio tukuona kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripota ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi. Ni ntumwa iriku ya kuma Meru wenda ikinya nthigurune yonthe ni ntumwa iriku ya kuma Meru wenda ikinya nthigurune yonthe Meme Douglas Mwenda kuma Meru County Gembe South ariuga soko ya miraa ifunguliwe upande wa Djibouti na hata Mogadishu. Kongo kuga nthiguru nemenye everything is falling apart, migomo ya ndagitari, lecturers, bonus ya wakulima, ujuni arichita wa mutwa, kuma ntere chia kibirichia, karani kuma ntere chia kanuni, ariuga orimi bwa miraa Meru, nebuithre bukimenyeka nthiguru neyonthe. Itanabe na kwaranira na bautwe, kukurukira namba yetu ya SMS 23578 neo namba yetu ya SMS amona kinyakiri mitandao yetu ya ukinyaneria no wethire ugituma ntumiri yaku ugeta kuraja no tukagitene gaka tugekithirwa tugichokira na rugono rwa kuma ntere chia marimanti aria kariba kwithirwa bagitetera gwakirwa ndagacha. Niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Kionyo majanine, kibirichia, kwachine, kadheri, mpokene, ndarene, marigone, mwankadharaka, dengone, kunde, Nowero FM. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile,
Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Let's go! Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii, ungapoa ni lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya lea premium, si complicated. Kupika lea premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Akariba kathengecia kuma wodini ya Marimanti ni bakuromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kwagirithia ndagata ya kuhitania muro jwa gituma baria thira wa gibwa ndagata Antonia Aja ni kuremetie motungata ja gitumi na kinya aritwa gutonya ugwatine na kuthingata barabara enda ja kenda gukinya cukuru ntuburia bukuringithia kithomo bunene. Akathengecana Gakuyu wa dini ya Marimanti bakorana mekikira bakuiwagia bwandagacha kuringaniria muro gwa gituma nterino Kenyamara kiraba kirebugite kithiritwe kiri karonda kamutene kakiri biashara na ngendo cio mono kagita karambure kura kiri ana bacukuru bonde baba ngetore atori na nto ba gituma no gorana nto twangende mura ibangete kuringa iba kuringira nto ya kuriere onde bationa kuringira Bruno ya koyo ne arwete twana nonto achiari baretera to intore onde mwako ya gutindeka mwako ya gutindeka nkare nende gato ete gutindeka kaire na twe na thirikari uga gituma aga ugo muroni uyo wetu twethagira twe na achiari baingi na aga muringo gwa gituma umbarira ya Marimanti ward twirete ana mbari ya Chakariga ward lakini gitari mwire kinyage gitara utweka ana bau betu batiringa muro kagita kamo ana bagatira kuthukuru nonto barujire arujire endi achiari bamu barutire ana Gakoyo nonto bakwaga namna ya gusabithia ana babu bakithia Gakoyo bakiringa amiguo rimwe achiari na rethi rimwe bakadimi ndani bakeyo ko bakethera gutire ana barongi ana bamwana batira cukuru ko absenteeism ya ana wewe ye cukuru eregoro nonto ndi barutite mbito kiri governor wa county ya Tharaka Nithi na Ismail Muthomo Njuki ukurukira MC wa Mheshimiwa Kennedy Kamnyo tigana na kubakira ndagacha nterino ni kingo biashara na ngendo cia uciumba kuthaga ya nkuruki reku etotethia bore komba nonto gituma twe na thina era twe nio igotwika muro yo gwetoga akwa oga connect Marimanti wanti na Chakariga wanti ana baba Gakoyo bego bena population kana cukuru ya Gakoyo no ethi na mbere koromba thirikari yetu eririkane cukuru ya Gakoyo nonto achiari banyamari otinde kankare rionde thirikari yetu ne twakira ndagacha bantu agana nikenda nkare itiga gutinde gato to merigo to baba inge bareya bakinyara rugongororo Marimanti bakaura meri wa achiari bakanja kuthara Makathengecha wa dini ya Marimanti nkiripotera Weru TV Betwa Paul Gwakabithe.
Intobia mamirioni jambeta ni bitigibiete thokone ya Kagaene Tigania West nyuma ya Mwangi kumbuka. Akarine bamenerete thirikari ya kaunti ya Meru ni ontobwa kurega kubakinyiria utethio bakiuga Mwangi Jojo rambiririe thaa kenda cia utuko na kwa mathaja maingi gutengari ya Mwangi irakinya kubatethia kuonokia nombi. John Thega harina riboti ije. Maba biashara kuma thokoni ya Kagaene gicigo bunge Tigania West ibatiite biashara mamilioni ma mbeca kiri biashara ciao na bwe nyuma ya nyomba cio cia biashara kobe Mwanka batonokia nombi tugo bagukire munthi ene asara ene muno yitite anonto wekira asara yo into bibirare ndukene una mbito kinyeta na cost ya almost 3.5 nende batu to inground ndi kabisa antu bako bongo bara bakomboreta nyumba yo inground kabisa otegintu batigerie ito kuromba kinya president wengo akaingilia nonto antu baba itango yani aslas na kwena program ira barare achiche inwa jamii baragwa no bako antu baba wichitira biashara cia umbecha ende baiba mu bantu baraba bati kwa considerant area nonto bakwangira ndi kabisa na tutikumeabura tuweta ndirare na nduke kwa ndaicio mite kurita nguo sana lakini ke manto yakarekere yage ntu tha kumicio tuko toro monki kwa ke monki yo antirira wa kanau togeria ko yatomba wicio kwa tweko tegintu tumba gokwa kuba tuturi antu bathiri kabisa utebi tutiyabio kuwa tukuromba antu bara bombe baikonthetoi bona bara bombo tutethia inaro menerete thirikari kaunti Meru ikira bakuga iguchwankari che kore Mwangi watweka otieyo embega baringire thimo watweka cionthe icinthuku ciakinya thaa kenda no thirimbi no pi tokiwa ndaigwa mbunde no tugwa tuturenge turare nyumba iwatere Mwangi ende ndayukia kanya ndagwa ndingire gavana at least tuikwa tutumire ngare nyumba icio cia watainge kuringira gavana thimu athe ukienda ukia mukoa ndaringira mukoa thimu kuringira mukoa thimu no ayokerie anangara gavana thimu twari ya gavana au berangare ne thoki ende aile gavana tekeke banda yakwa au ya pool utebitigi ende ko thone ko kuma bukone umpego inkantu inkwanda ngirio ogima na ile njoge pool tia kwa chikoyera ko gavana ndakwera inyoga itiagoro inyoga takoko murungu kana tutekuwa twaneri kada tugeta antu babomba tutethia na bakara guyo tutethia tutigwa tuganiri nyani ikarikerera Mwangi ritewirite kinyanini MC wa kuma ntere cia mbeu nwe muguna original amara wa nkoma kithenje thaiba igira bakuwa ngari cia Mwangi kaunti Meru no bate kwigwikira ithero bwega no ntumantu mameanki megitu mari mpanga na ngari niti kumba kwigwigitethia kagita kaingi muno galilia muno ngari chetu cha fire engine inyingi muno chira chi donation kana tugewa kuma ndi cia ome lakini gethe nyite kuona spare so gatainya na uko asima moto wetoka ngari nyingi cia thuke na itena spare so still tukairia kwa ile ya county tukata tuna ngari chomba kumaintenika na nyingi na nya kugombekana tukata tuna ngari ti at sub county level ikora ne kedane antu arakuya kama gikuwa antu kithumba kwenda kwera bwana gavana tafadhali ailia department yetu fire ona imbithina nontu Mwangi uguka antu bakaringa thimu tuko watweka fire engine utia kurita ngui kinyemwe kiripotera ntho cia Weru kuma Kagaene Tigania West mbeta wa John Thega Kirente tonkuruki uria wari mubunge wa Tigania East Gichunge Kabeabea norite mubunge wa Kagita Gakampuro Abore kwambiria kubangania nthama ni kwithira akamwita ndene utongeria kiri ithurano twitite Kabeabea ni amenerete Mpuro ni gutezaniria mirandi ya gitumi iria yambiritwe ni Kabeabea akiuga ngugi ya Mpuro ni kuangania na kinyaki ni kwithirwa akiangania na kindike na kwena biathone bia thirikari ende gute weti na mbere bukuoneka Anthony Kathenya naranirite nawe na gututumira riboti iji Alo Mpuro Abori Alo mheshimiwa Mpuro Abori antu batiani bantumira wambira ngukanie kuina micemania president ule wale mubungu wa gicigo bunge ya Tigania East Gichunge Kabeabea nyume akora Weru ni banyomba janteto kwa Kagita leu ni umiliti na miankimere na gisiasa na kwerekeria migwi yae kiri mubungu wa thaino wa gicigo bunge iki mubunge Mpuro Abore Kabeabea kimenagiria Mpuro ni kila kuganiwe kwa kurombera gicigo bunge iki ya Tigania East maendeleo Kagita kalethiritwa kidingatana na Rais William Ruto na munini wae Profesa Kithure Kindiki tiania ni kurire ndi saindi yare aringi
Antu mheshimiwa rais wa mpuru aburi ora bauturire mbere atari mbunge. Waya ile athiata na kigithure kindiki na president Ruto. Aite wakanya tugawiro muno tukiuga akathetera antu. Alo ama kainira antu murume orongi. Baba mbe baeberia mutongori orati maendeleo. Iro nkuri antu batiene mutongori orati maendeleo ri nuriku. Kulingana na Kabeabea, kethuro thirikari rais William Ruto etongoretie ni antu mpuru aburi etunukirano wanini kamusinko gatutam. Kinya thirikari ya William Ruto me batu to amekampena uga withe etongoretwe ni antu bakari mpuru nto abudi ndikone yita kuraya. Kabeabea kithia nambe na kumeneria mpuru aburi ni kila kuga miradi mingi ile ambele tiari wa bisini kagita kalale mubungu wa ishigo bunge iki guti muradi no mwe mpuru aburi ahomba kwithirwa agitithia na mbele barabara ciari cikwa ia marked for tamaking inyinge muno enetiania buru ai unkuma na rwimbo iyo yote ilipotea wita natia niendo anda ira cia muthara na anda akite twambi yote hizo kambi asifanyi kazi na ugaitika wantu wabakurira na mpuru no kainirite president amono Kabeabea ni anenkanite wira ni bakuthi na mbere kwinge miradi no kethirwa gacokuo bisini kitheibu kuona buran kuona ati buti kurutirwa ngui na ndi tayari Kabeabea ondaka atikira mandu ya kwirwa ngamiru ni kwa city anga nini yau mandu ya kuraya na ara itwambe tunyire mbere yambi city bunkuwa bu kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kadenya. Weru TV ni watanirite na Betika kirima mburaja kuonania ndwiro cia Chicago Marathon imwe kwemwe kiatho kiria kithithikirite ntere cia Iten county-ini ya Elgeyo Marakwet. Antu baba inge ni bakenerete uonania bobo aria Amos Kipruto arajukire kanya agatwere kiri ndwiro iji. Morgan Mwiti gatumenyithie tariria. Kila wakati tukiwa na mambo mazuri mnakuja Iten kuonyesha marathon, kuonyesha mbio. Nataka niwaombe pia mrudi tena. Mimi kama gavana wa eneo hili, this is the county of champions. Hapa ni county ambayo kila mtu anakimbia na tunataka to make it ikue bigger. We are even now making sure that every school inaanza kutrain watoto wa athletics kutoka the lowest level kwa sababu tumeona hakuna transition mzuri. Therefore we want to appreciate, tunawaambia ya kwamba karibuni tena Iten na pia mkuje mtusupport kwa more. There is no other better place you can do good events. It's only here kwa sababu tuko na wakimbiaji. Nashukuru sana kwa kampuni ya Betika. Nawashukuru sana. Mimi nimekuja asubuhi tumeanza mpaka hii masaa ya majioni, nimeshukuru sana. Nimewatch. Na nimefika tu kwa sasa lakini nimeona kwa event hii imekuwa sawa kabisa. Hata nimepata hii t-shirt yao. Congratulations kwa asante sana, nimesema asante sana Betika. Na uendelee kubet na Betika naendelea kubet. Nashukuru. So kampani ya Betika tunasema asante kwa hii screen mmetuletea, tumeweza kuwatch, tumejionea live. Waacha hiyo ya kuona kwa online, hii tumeona live kwenye imetendeka. Tunashukuru sana. So next time ukikuja na event kama hii tuko ready kwa support for anything ambayo mnataka. So tumewatch TV like never before, like no paradise. It was so nice. We like it. Sports sasa sisi tumevunja rekodi pia. Tumetrain kutoka 2 weeks ago. Tulikuwa tumepeleka coaches huko France, 12 of them wamerudi, wameanza kutrain walimu wetu. Kutoka saa hii kutoka last week inaisha hii wiki. Kila primary school mwalimu mmoja, kila JSS mwalimu mmoja na kila secondary mwalimu mmoja. Tumetrain coaches 1000 mpaka next week wata graduate. Alafu tutaanza mbio kama ile gavana wa raia tumefanya kutoka chini ile mpira, tunaanzisha mbio sasa ya gavana wa raia kutoka ground mpaka tumalizie Kamarini wakati Kamarini itakuwa imekuwa safi. Kwa hivyo pale Kamarini pia contractor kesho anapatiwa instructions mpya, ametuambia atamaliza within 6 months kwa sababu amemaliza kuweka pillars. Wakati baada ya pillars ataanza kulea ile concrete.
akilay concrete exactly 6 months from this month October atakuwa amemaliza. Tunaenda kukimbilia Kamarin, alafu sasa vijana wetu wakuwe sawa, ama namna gani? So tunajaribu kusukuma, lakini nashukuru watu wa Iten kwa ile support mmepea Betika pia we are very grateful. Mko na ile race mnatupatianga kila siku. Wakati nilikuwa governor nilisema tukue na race Iten kila wakati, after 3 months tukue na kitu ya kuleta biashara Iten. Nashukuru sana Betika, na kila wakati, hata juzi game ya Arsenal mnasikia mlikuja kuonesha hapa. Hata mimi ni mtu ya Arsenal, lakini mlisaokoa watu wangu hapa wakawatch mpira hapa. So top of the table. So Betika tunashukuru sana. Tunawakaribisha mkue partners wetu wa Iten International Marathon. Tutafanya next month 30th November hapa Iten International Marathon itakuwa, na pia tutakuwa na governor wa Raia finals next month tutafanyia tena hapa Iten, na pia December tarehe 8 na 9 tutakuwa na International Business Conference pia itakuwa hapa Iten, ili tulete investors wote wakuja hapa Iten. Ngatho cia mwanya yogwe kuona kanya gaku na kugwatanira na bautwikire nteto cietu ceru themwe thaa 3:30 tucemanie na nteto ingi nkumenyithie itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Ritwa ni Maureen Kinya, mona ni Retoma Thithio ni Purity Richard.